Aman Sasbaev. Tatım tuz. Angeme. Suu ayrıgına jakyn sazdakka çıkan kıyak çöptü ıktap жалгыз tütün kırgız yaşadı. Ezelten ele jergilikli dıykan uygurlar konuş deyip, töşkö takay sokkon koruk tamdın kaldıgınan başka al jerde dagı bul küngö çeyin 4 tütün uygurdun eski tamı saktalıp kalgan. Uyezdik şaar mından alsıraaq jerge jaygaşkan. Birok köndüm adat katары aga kattagan jö bazarçılar köp dele kıynalçı emes. Eldin aytımına qaraganda ilgerki bir жылдары köp kırgızlar uşul jakka ooп kelip kaytkan imiş. Oşolordan Gelginbay attı bir tütün kırgız uşul jerde mekendep kalıptır. Al gezde Gelginbay 30'dun orta beline gelip kalgan jigit eken da oor gelte oorusuna kiripter boluptur. Saparga şayı gelbegendikten anın zayıbı Oymokçon elden bölönüp küyösün ayıktırıp aluga bel baylayt. Oşentip alar çet jerde mekendep argasız bolşat. Gelginbaydın tuğandары ıgım-çığım kepin ahiretin dayardap berip, "Hoy Oymokçon, erde beteginen garmap kaldın, hor bolbassyň. Ata babalarybyzyň arbagy goldap erdi eline goş" dep çurkurap bata berişet. Gelginbaydın tagdyry Oymokçongo tapşyrylgandan keyin kaynatasy sakalынан jaşyn guyultup durup köpdün aldynda mınday dedi: "Jar düýnede жалгыз balam ele. Al saga amanat. Maga toprak öz el öz yerden buyursun. Karyp kalgan gezimde Hudaý elden ajratmasyn. Neberemdi eneňdin etegine salyp ber balam. Jyttap jüreýin." Oymokçon emçektegi balasyny kaynenesine garmatyp, göz jaşyn elden jaşyryp sykdy. "Mowu tüýünçokdy katyp koy" dep tapşyrdy kaynatasy akyrky jolu. "Kokus ary burulup getse suuga ezip ozuna atamyz. Aýgyp mal boluçy bolsa koluna ber." Sürdükken kırgızlar jö jalaň mekenine sapar çegişdi. Öňü kögültür tartyp, erdi gebersep, çıňaly ontogon Gelginbay jaňgüýöri жалгыз Oymokçonyň golunda kaldy. Oymokçon janyn sabap sırkolu güýösüni tegerendi. Koýgult gözünden jaşy möltüldep, güýösüniň başyny kucaktap dalay tündör uktawady. Alekdi günler öte berdi. Çaçy jylma düşüp, jaak eti şylna başlaganda Gelginbay esinjidi. Gününe bir çaydoz kaynagan suw içip, tamırı tışına tepken içke manjalaryny garap koyup, töşökte uzak jatyp kaldy. Oorunun zardabı awıdan ayıgyp, eline getmekçi bolgonda öte geç kalgan ele. Çegara bekidi. Gelginbay myzamga baş eýdi da uşul suw aýrygına 4 tamdyn başyn gurap, argasız uzak жылдар yaşap kaldy. Ortadan 30 жылga juuk wagt ötüp, Gelginbay awışka atangan gezde anın başyna arylgys oor kaýgy düşdi. Gomindandyk jeldetler beýlep turgan oor жылдары kalyň jurtga gelte oorusu tarady. Ölüm jitim köp boldy. Dalay üýden töölükö tütün çykpay kaldy. Uyezdik şaardyn tegeregindegi döwöler kalyň mürzüge aýlandy. Ölüm küçögen sayın zambilge salgan ölükdi 2 kişi götörüp çygyp, tuş geldi jer gazy bile köme başlaşdy. Kepindik akta bolbay Juurkandyn şeýşebin işletişdi. Elde şeýşe watty jogolgon soň keýbirler ölükdi kamışdan tokulgan boýraga orup, keýbirleri jaş bedege orup köme turgan boluşdy. Bul apat dinge da tasirin tegizdi. Nazir çırak göňül aýtular mülde unutuldy. Dal uşul oor alamat Gelginbay çaldın kempiri Oymokçondu da jalmap jolga düşdü. Şordu çal kempirin şeýşebine orup gömdü. Kör gazyp jan bakkan kişi menen çaldın goşunasy jana özü bolup Oymokçondun söөгün 3 ele kişi jerledi. Kempirin göm topragyn çöçöýtmüş bolgondan keyin çal mürze başynda güngürönüp uzak oturdu. 40 жылga juuk birge jaşagan jary menen töölükö koştoşu oňoýby. Jan şeriginin bütkül joruktary çaldın göz aldynan birine sala biri ötüp jatdy. Çındygynda al жалгыз kempiri menen gana emes, turmuşdun jyluu koyunu menen da koştoşup jatkan ele. Kayratlı çal toprak başынан turgan soň etek jeňin kagyp, çolok jaşyn alakany menen arçyda da üýün gözley bastı. Çal gayra gelgen soň üýdün 4 burçuna göz taştady. Adegende anın gözü kazыкta ilinip turgan kempirinin gök mata göýnegine düşdü. "O jaratgan, jalganda mende şordu bar beken, eldi jutup jatkan kelte menden nesine tartındı eken?"
dep oylodu çal. Uşul suuk görüngen üýde emi özünden başga hiç kim jok ekenin esine keltirgende Baykuş çal bozdop koýa berdi. O Kudret, tart amanatyňdy. Emi korgula görbe. Çal gözünün jaşyny sakalynan goýultup eýen üýde uzak ýylady. Botosy ölgön kaýmal gana uşunday bozdomok. Eger kişilerde ümit degen nerse jok bolsa, anda boyga hiç kanday kayrat bütmek emes. Ömür özünün gançalyk kaýgy hasretin berip koysa da, ümit bilen wagt aldynda alar argaçan darmasız. Gelginbay çal özөгün örttögön dartty, köz jaş menen juup ketirgeside. Azdap boyu sergip, es toktotup özünü özü juwatdy. Özüne özü köngül aýtyp kayrat berdi. Har kanday baktısyz kişiler da özünün tirikçiligi jönünde oýlanbay koýboýt emespe. Gelginbay çal da bolumsuz owkatyna göz kırın saldy. Üý içindegi çaçylgan birdemelerdi jynap eski gurjunga şykap taşlady. Anandagy birdemelerdi işlemiş boldy. Üý için jynagan soň jaman talpagyna jaýlanyp oturdy da çöntögünün kiçine tüýünçök alyp çygyp çeberdep çeçe başlady. Tüýünçök içinde barmaktay tuz bar ele. Gelginbay tuzdu alakanına salıp bir neçe iret tilin tigizip öte bir şerbetli dağım tatkanday tuzdu şilekeyin kumarlana juttu. Eçen kıyın kıstoğu görgön uçurlarda uşul barmaktay tuzdu jalap miret taap kam göngülün joğutkota alganda. Öz yerinin bir tatım tuzu Gelginbay çaldın ömürlük joldoçusu, ümit menen işenin berüçsü, sagınu menen kusadarlıktın tarkatıçısı bolup kalgan. Ata konuşka kaytalbay, çet jerde argasız jalgız tütün kalgandan keyin oymokçon bar bolgonu bir kız eki erkek törödü. Anın ekö jerge gömüldü da tagdyr kasirettүү çalga ermek bolsun dep birin tirүү koydu. Balanın atı Eşbol ele. Al uyezdik şahardan okup jürüp mugalim bolgon soň baştalgıç mektepte iştey başlady. Birok 3-nji jyl ele gomindandyk polisiýa jagынан karmalyp türmege jabyldy. Oşondogu anın kılmışı özünün ata mekeni jönünde baldarga eki jolu öz tüşünügünçö angemelep bergen. Sovet yerinde silerdey baldar jaykı dem alışta Kırım degen jerge barıp oynoýt, moyundarına kızıl jago baylanışat degen. Bul dagı jaş mugalimden jurnaldan gana görgön süretinin tüşünü ele. Gomindandyk tыңçılar oşol gezde tag ele oşondoy sözdördü aytkan kişilerdi izdep, al jönünde maalumat jetkirip, al kesipti gün görünün aylası kılıp algan. Eşbol Sovet eli jönündögü oşol leksiýasynan keyin, Eşbol Sovet eli jönündögü oşol tırmakçan içinde leksiýasynan keyin 5-nji günü tün içinde kuraldı jeldetler jagынан oýgotuldu. Al gezde mayda elderden eň jetilgen ele mugalim bolçu. Birok oşol kızmattın özün gomindandyk Kıtaylar iştey albagany üçin gana öz ulutunan koýuçu. Malıňardy bagyp, eginiňerdi salyp jata bergile. Mekteptin silerge geregimdi. Adamlar agartuusuz dele ömür sürüp gelişken degen ügütler açıktan açık aytılçu. Mugalimler üçün kadam sayın kurulu kapkan bar ele da çanda biri bolbosa köp mugalim aga düşüp turgan. Alardın orduna tajribasız, bilimsiz kişilerdi je molda sopulardan koyçu. Gomindançılar betlerine garmagan el agartuusun uşundayça teskeri getirgen ele. Tün içinde mugalimden üyün gözдөй kuraldı jelletler bastı degiçe al şoruk atkan mugalim issiz jogolup da tыныçu. Gomindandyk jeldetler girip gelgende Gelginbay çal balasынан tirүү ayrılar saatı tüşkönün sezip, anı okutkany üçün özüne nalat aytıp töşөгүndө ünsüz oturdu. Jeldetler maşkede işimşip üydögü kagaz bütkөndün baarın çoğultup alıştı. Anam buyruk bere başladı. Tur giyin. Ofisier bul eki sözgö kanyk ele. Eşbol şaşa koýbody. Jay barakat giyindi. Al öz mugalimlerinin artынан barsa kelbeske ketip bara jatkanın tımızın sezgen bolçu. Azırkı saattan başlap atenemdi kayrılıp mülde göre albas jerge baruu üçün dayardanıp jatam, dep oýlady. Kanse da al kiyimin giyip bolup eşikti gözдөй bastı. Töşökten başын çıgarıp ölükten alsız jatkan şordu oymokçon bakırıp ыйлап жиберdi. Eşen! Dedi Gelginbay çal şaşıp. Al balasın uşunday dep erkeletçü. Koya tur!
Janatan jüröksüp turgan baykuş ene çaldın үнün melet kılıp çıngırıp jiberdi da çurkap jetip Eşboldun moyununa taramış koldorin orup kaldı. Üydün işi emi kişi turup bolgus zar menen munga tolup ketdi. Kayrattуу çal ары karap köz yaşını arçıdı. Eşbol da kayrattуу nары estүү jigit ele. Kanday uçurda emne kıların jakşı bilçü. Kagılayın eneke, ыйлаба. Canım aman bolsa kayra gelem. Dep enesinin göz yaşı menen juulgan betinen çopuldatıp öbe başladı. Kurgan enesinin oga beter muunu boşadı. Koy, muun jünü boş kuday urgur dese. Amandığın tilahının. Gele bayağı tüyünçöğün kayda. Tuzdan uluk eşnirse jok. Tuzdağın buyurup kayra gelgisi vardır. Gelginbay çal jaşın sakalından koyultup turup süylönüp koyuverdi. Birok tüyünçöğün kupya jerinden özü turup barıp aldı. Eşen, dedi çal kolu kaltıra. Mına bul tuzdan bir gemiri alıp tatıp jürçü. Ata bababızdı muunu uşul tuz menen katkan. Öz jeriңdin tuzu. Uşul sözler oğuzdan çıkkandan keyin çaldın öz göңülü da tok bola düştü. Çını menen ele kasiyetli tuz Eşboldu kayda jürse da koldop, kayra alıp kelçüдөй sezildi. Eşbol ajraşar aldında atasının eski işeniminen attap ketkisi gelbedi. Tuzdu koluna algan soň çetinen bir ketip alıp, oğuzunda kalgan kübünçügün tiline saldı da jutup koydu. Şordu enenin kolu alida Eşboldun moynunda boluçu. Al ыйлап turgan enesin özünün alıstatıp, jaşın alakanı menen arçıdı da gomindançılardın alına düştü. Butun zordop şiltep bosogodan attadı. Üy içinen bozdogon ündör kıylaga uğulup durdu. Oşondan bir yıl ötüp ele uyezdik jer kölömü menen jugumtal kelte dartına kiripter boldu. Mına emi kurgan Gelginbay boğurker kempiri oymokçondu kelte dartına berip salıp angıragan üyünde жалgыз özü kaldı. Çal kempirdi gömüşkön Uygur koşnasının üyge girgeninde sezbesten oylana oturgan. Koşnası da özü öňdü karasakal meýerimdi kişile. El hukmi lillah dep koşnası çök düşüp otura kalıp. Kayrat kıl Gelginbay. Kordukta korduk, mal jokçulugunda emes, baş jokçulugunda görünöt. Kuday Eşbolуңду görüge nasip kılgay. Kolda ösken balale haman bolsa kırsıktan tışkar bolsa gündördün birinde şav etip girip geler. Kayrat kılda suuňdu kaynatyp içip belingdi beken boop жалgızыңdyn amandygyn tilep jüreber. Kir goňuň bolsa bizdin bala-çakaga çaýkatyp alarsyň. Ölgöndün artyndan ölmek jok. Iryskyň göterilse eliňe baryp da goşularsyň. Gelginbay çal içi tolgon kaygı menen uşul sözlerdi ugup otura berdi. Baktısyzdyktyn da özünçö çegi var. Gezeyi gelgende alda öz erki menen bakытка ordun boşatyp bermek. Ömürdün bir sırrı uşunday. Gelginbaydın kempiri ölgöndön kийинки jyl ele kırdal taň alganday özgörüp ketdi. Iza menen kegi çegine jetken az ulut kalkı uluttuk ezüge karşı götörüle başladı. Gomindançılar sepil soğup iýinge girgen jylanday bekinişdi. Birok tarıhta kalktın güçün eç kaçanda korgon tosup kalgan emes da. Butu menen basıp murdu menen tıngandın bari küreşke attandı. Ayrı çokmor götörgön kalk tobu жаңыча kuraldangan gomindan armiyasyny torop aylasyn getirdi. Kalık koşundары duşmandın kural jabdygına eýe bolup jeňişdi ilgeriledi. Boştonduk kıymılı tez kulaş jaygany şonço. Ayga jetpey ele ile aymagy tolugu menen erkindik koşundun koluna öttü. Uluttuk armiya kurulup Altay, Tarbaqatay aymaktarındagy ezilip jatkan bordoş kalkty boştondukka çygarуу üçin jortulga attandı. Bul düýne жүzünde faşizm oçogu talkalangan daňktуу 45-nji jylynyň baş ele. Gelginbay çaldın kийинки ömürü özü жалгыз yaşasa da ötö tez ötüp jatkansa da kaygı kapasından azdap arıla başladı. Anın jürögündögü katıp kalgan çeriler gomindançılar menen koşa ketkendey. Uşunday jakşı gündördün birinde Gelginbay awışka ötö bir kuwançka bölündü. Gün şaşke mal bolçu. Asker formasyn kiygen bir bey tanış jigit üýge şyp girip geldi. Gelginbay awışkan üýü şulbu? Owa aylanayın. Dep baykuşçal ordundan tura kaldı. Anın üýün kийинki jyldary hiç kim mınday suramjylap kelgen emes. Karılık kurusun. Kaýsy bala eleň balam? Japarow bolam. Basa, kırgızsın go? Gelgen jigit töşçöntögünden bir süret suurup çygyp çalga sundu. Taňysyzby? Şordu çal süretdi göre koyup ökürüp ыйлап jiberdi.
Ал Эшполдун сүрөтү болчу. Эсинден адашкан Абышка сүрөттү карап алып, жаш баладай башын көтөрүп ыйлай баштады. Ыйлабаңыз аке. Майор Келгинбай Эшпол азыр комиссар. Гоминданчылардын сазайын берип жүрөт. Майдандан мен бери жүрөрдө ушул сүрөтүн берип салам айткан эле. Атам тирүү болсо сүрөтүмдү өз колуна тапшыр. Эгер жок болсо энем бардыр. Ошол кишиге тапшыр деп табыштаган, деди Жапаров. Абышканын алжый баштаганына байланыштуу баласына деген сагынычы башын туман чалган аскадай далдааланган эле. Азыр болсо бир керемет жел чыгып туманды түрдү да чалдын жүрөгүндөгү сагынычты айдан ачык көрсөтө баштады. Мурда үмүтсүз эле. Азыр үмүт менен ишенимди колуна катар түшүрүп, бул сезимди шорду чал көтөрө алгыс даражага жетти. Аксакал, деди жигит жайлап гана. Көп алакты болбоңуз. Балаңыздын тирүү экенине кубаныңыз. Мен дагы Эшпол өңдүү гоминданчылар жагынан кармалгандардын биримин. Ичинде Эшпол бар 10 чакты күнөкөрдү бутуна кишен, колуна кишен салып айда бара жатканда, бизди алып бара жаткан 3 черикти өлтүрүп, кишендерин чагып тоого качып кеткенбиз. Кийин барып көтөрүлүшчүлөргө кошулдук. Ошентип эми гоминданчылардан өч алып жүрөбүз. Биздин жагдай ушул. Ал эми кош болуңуз. Келгинбай чал шашкан бойдон Жапаровду шап колдон кармай калды. Оозуңан айланайын. Тузда моз тийип кет. Кайра айланып келериңе жакшы. Мууну калчылдаган Абышка жегидей бирдеме караштыра жүрүп суроолор кое баштады. Эшен бир келип кетпейт бекен? Азырынча келе албайт. Уруң кайсы балам? Биздин көлдүк турбайсыңбы? Эшен менин тирүүмдө бир келип көрүнүп коюп кетсин, деп жатып жигитке токочу ооз тийгизди. Бирок баласынын көөнүн улап кемпири жөнүндө ооз ачпады. Ата-энең аман-соо экендегин жалгызыма. Анан жоокерди узата чыкты. О, касиеттүү жеримдин тузу, эшенимди колдоп тирүү сактаган тура, өлгөнүм тирилип, өчкөнүм жанганы чын болсо экен. О, касиеттүү жеримдин тузу, эми жалгызымды кесепеттердин оогунан сактай көр. Маңдайкы жылдызым тууп, шорду Абышканын башындагы кайгы менен касиретти арылтары ырас болду экен. Көп жылдык өмүрдүн кордукта өткөн күндөрү унутулар бекен. О, өз жеримдин тузу, эми жалгызымы өз элине аман эсен кошо көр, деп байкуш Абышка жалгыз үйдө курун мойнуна чалып, эки колу менен жакасын муунта кармап узак күңүрөндү. Ордунан тургандан кийин кайгысына орток боло жүргөн кошунасын мындай кубанычтан куру калтыргысы келбей, Келгинбай уйгур чалдын үйүн көздөй басты. Айлар өтүп жатты. Жемек-ичмек, кийим-кечекке кенеле түшкөн эл жаңырууда. Нөшөрлүү кара булуттай каптаган караңгылык сөгүлдү. Боштондук менен коюндашкан калың букара колдоруна курал алып майданды көздөй агылды. Боштондук үчүн эр-азамат майданда канын төктү. Гоминданчылар бекем орногон Жынхы деген жерде эсепсиз кан төгүлдү. Улуттук армия калктын боштондугу үчүн бир адам чегинбестен илгериледи. Акыры Үрүмчүнүн чоң дарбазасы ачылып, Жынхы гоминданчылардан тазаланды. Мына ушул чоң кыргында Эшпол да курман болду. Эл боштондугу үчүн күрөшүп, боштондук чегин Жынхыга чейин жеткизишти да өзү ошол жерге түбөлүк кароолдо калып койду. Эшполду бүткүл батальон узатып көмдү. Ондогон мылтыктан ок атылып, комиссарга катуу кайгыргандык билдиришти. Шорду чал баласы жөнүндөгү шум кабарды укканда эсинен танып кулап түштү. Кошунасы суу бүркүп эсине келтиргенде адам көргүсүз түргө кирип, алдастап ордунан тура калды. Жалгызым, кулунум, чыңырып жиберип кайра кулады чал. Жанында тургандар көз жашын булап, шору арылбаган пенденин касиретине орток болду. Узак жылдар кайгы менен кападан кажыган Абышка бир күн ичинде эле алжып чыга келди. Буурул чачы агарып, жаак эти солуп, мурдагыдан бетер төшөктө томолонуп калды. Багар көрөнүнөн айрылып, кайгы баскан кары кишинин көргөн күнү курусун. Эртеси уйгур кошунасы мусапыр чалды өз үйүнө киргизип алып, тамдын оң жак капшытынан орун берди. Көрөрү бүтүп, көмөрү калган Абышканын тиричилигине боору оорубаган киши калган жок. Келгенбай бирде соо болсо, бирде алжып сүйлөдү. Бирок татым туз түйүлгөн түйүнчөгүн колунан түшүргөн жок.
Keçe eşenim gelip bugün muğunum kirip kalıptır. Elge ketet okşaybız. Ata, jürem elge keteli. Kaygı menen kapadan kutulalı. Tuzungdu emi bölüp jep koyalı. Dep eşenim janıma gelip atpayby. Sadaka keteydim dep süýledi çal. Al emigede jölügen sözlerge aralaş özünün ömür jönündegi kortundalarynda kadymgidey aýtyp oturdy. Meniň joň armanym ele. Eşendi golundan jetelep baryp, eli jurtuna goşorum bolçu. Emi özümden kindi kanım tögülüp, tirim juwulgan jerime baratam, dep jaldyray galatda kolundaky tuzdu görsedet. Mına bu ısyk göldün men tuğulgan jerdiň tuzu. O gagylaýyn uýgurtugandar, eşenim eköbüzdi uzatyp gogula. Bizdi öz jerimizden tuzu tartyp baratat. Eçen jolu aç kalganymda uşunu jalap toyungam. Eçen jolku or günlerde janyma alıp jürüp köňülüme tötöp, boýuma gaýrat tapgam. Uşul tuz janymda jürgende eli jurtumdan, bir tugandarymdyn janynda jürgendey bolam. Men jerimdi sagynyp kusa bolgonumda uşul tuzdan jalap alıp sagynçymdy taratkam. Maga dünýede mындан gymmat nerse bolgon emes. Elden jerden ajyrap aga kusa boludan artyk azap jok eken. Men ısyk gölden gelip çawarmanyň kamçysyny jedim. Baylardyň gordugun, jokçulukdyň gordugun gördüm. Oşonda ölüp kalamby dep korkpadym. Öz jerimdi görbey kalamby dep korkdum. Men görgen gorduguma yzalanbadym. Elden jerden adaşyp kalganyma yzalandym. O tugandar, uzatyp goýgulaçy. Öz jerimden tuzu tartyp, bizdi ata konuşubuzga alyp baratat. Uşuntken kelgen bay kirpik kakpady, dağım tatpady. Aradan 3 gün ötbeýle çalda kuru gana söýük kaldy. Bir günü erteň menen gelgin bay töşegünde jansyz jatkany bilindi. Uzak jyllar kaygı menen gasret, sagynuw menen kusalyk müljup bütken musapir çal azapty ömürü menen töölüke goş aýtdy. Karmagan soopkerlerden aýtymyna garaganda, çaldın oğuzunda öz jerinin tatım tuzu bar eken. Çıgarmanın ayağı. Kanaldın ösüşü üçün podpisasiya basqıçын basууну unutmaňyzlar.